Bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia? Malaysia. Indonesia? Indonesia. Indonesia. Ya. Apa kabar? Silakan masuk, harga murah. Kabar baik. Selamat jalan-jalan. Bro Sista, kalau yang baru salam kenal semua, nama gua Bayu. Jangan lupa video gua di share, di like sama subscribe bro. Thank you so much. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Apa kabar bro dan sehat-sehat semua. Sekarang gua mau jalan-jalan di Turki selama 1 hari penuh kayak gitu bro. Dan gua mau cari barang-barang yang mantap kayak gitu. Kita cari gudil-gudil kayak gitu karena memang mencari barang yang gudil itu adalah kenikmatan yang luar biasa mantap. Dan gua sekarang mau ke kotanya Istanbul. Lu kalau kota Istanbul kalau nggak nyobain es krim yang dikerja-kerjain kayak gini, lu belum kesini, oke? Dan lu kalau belum pergi ke bazar cari karpet-karpet yang mantap dan tempat-tempat yang langka-langka gitu, lu belum kesini. Ikutin gua terus bro. Thank you. Go find the group and chicken. Jatuh. Bro, sekarang gua ada di Sultan Ahmet Blue Mosque bro. Ini ada di Turki, Istanbul. Dan tempatnya ini luar biasa mantep bro. Dan gua itu lagi ngeliat masjid yang luar biasa mantep. Jadi ntar kita juga mau bakalan cari-cari barang-barang yang gudil-gudil lagi di sini. Lu gitu buat terus. Let's go. Bro, sekarang gua udah ada di dalam masjidnya dari masjid Blue Mosque ini bro. Jadi ini masjid masih berfungsi kayak masjid biasa normal kayak gitu. Cuman ini banyak orang yang mau ngeliat. Ini adalah masjid yang tertua di sini, oke? Lu bisa lihat di sini. Itu di sana udah banyak ukiran-ukiran yang khas dari Turki kayak gitu. Asik bro di sini bro. Itu udah kayak apa ya? Udah kayak masjid, cuman udah kayak zaman dahulu kala kayak gitu. Dan juga bangunan-bangunannya itu gue lihat sih udah ya Turki asli gitu lah. Banyak kayak ukiran-ukiran di atas kayak gitu. Dan gue kira sih recommended lah di sini bro ya. Oke, salah satu cara menikmati kota Istanbul ini adalah lu makan jagung bakar, bro. Makan jagung bakar sembari lu itu nangkring di tengah-tengahnya dari kota Istanbul ngeliatin masjid kayak gitu. Dan juga nggak lupa lu makan roti yang bunder-bunder kayak gitu. Lu harus tahu rasanya. Kalau udah sampai Turki, bro, lu harus nyobain ini roti yang bunder-bunder kayak gini, bro. Kayak yang ngering-ngering kayak gini. Dan rasanya ambar sih rasanya. Cuman unik Turki gitu bro. Kalau di tengah-tengah Istanbul itu lu pakai kereta api bro, tapi lu harus hati-hati bacaannya itu beda sama Indonesia. Tuh katanya ke Cafe Rega Maderetsi sama Halamun Mevesi nih bro. Karena gue takut nyasar, kita tanya langsung aja sama penduduk lokal orang Turki langsung, oke? Kita wawancara gitu. Oke, sekarang gue mau wawancara langsung turis asli dari Turki, bro ya. Assalamualaikum ya, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Speak English a little bit? From where? No. From here?
You're from Turkey here or from local? From where? Local. Oh, from local here. Oh, okay. Local Indonesia. So pastinya di sini lu nggak bisa pakai duit rupiah, nggak bisa pakai duit dolar, nggak bisa bayar pakai Hot Wheel. Lu harus bayar pakai duit Turki, namanya itu lira gitu. Lu harus tukaran duit di sini kalau mau beli es krim. Here. Inside. Oh, inside. Medium. Bro, gitu rasanya kita dikerjain sama orang Turki, bro ya. Gue dikerjain sama tukang es krim, bro, sama Turki, bro. Dan ini rasanya kenyal-kenyal kayak gitu. Enggak. Menyelusuri lagi kota Turki, Istanbul, makin malam makin romantis kayak gitu, bro. Cuman lu harus mampir ke toko souvenirnya. Karena apa? Karena banyak barang-barang buatan tangan kayak gitu yang luar biasa romantis, bro. Dan ini langsung dibuat oleh tangan orang Turki. Original from Turkey? Original from Turkey. South in Turkey. Yeah. City we call Kütahya. Kutaya. Yes, Alright. Kütahya. So how they paint it? They paint it using like a pen or Yes. They put it design, Yeah, you know, and they first draw it, then after they paint. Oh. But after they do 2 times glaze on it, then they put in fire. Oh, okay. These are you can use for food, for see. decoration, for everything. Oke, sekarang jiwa belanja gua itu lagi bergejolak nih, bro. Karena gua YouTuber pasar loa, jadi kita harus dapat good deal di hari ini. Kita tawar harga yang paling mantap kayak gitu. Oke. Oh, so all the same here? All the same. So it's 35. Alright. Here also the same? This one same, small one same. Oh, Maybe okay. five Ada the same. Oh, okay. 25 you can get it? How many pieces you want? I want to get 2. Buy 10 pieces. 2 pieces. 2 pieces. 70 lira. Huh? 2 pieces 70 lira. For you 60. Oh, 60. 2 pieces. 60. 50? Small profit. 60 for you. Everything Turkey. Take a look. No, not made in China. No. But this one not handmade, eh? Is it handmade? All handmade. Normal price Yeah. 35. Artı Oh. normal 230. And this for you Yeah. 30 lira şey, 30 lira o. 210. 210. 210. Okay, make it easy. 200. Okay, I get easy 200. Alright. Okay, you're gonna wrap it. Alright. Thank you. Alright, thank you. Thank you so much. What is your name? Hello. I'm looking for a bag. No, not travel bag. This kind of bag. For you? No, for my mom. Is it made in Turkey? Yes. How much is one? 120 lira. Is it Turkey? Everything? Yes, all Turkey. Is it handmade? No, no handmade. How much is it? 120. 120. 90. No possible. 110 okay. Huh? 110. 110. Give me 100. 100. Alright, thank you. Bro, kita udah dapet tas-tas yang udah keren-keren kayak gitu, bro. Tas-tas keren kayak gitu gua dapetnya itu 100 lira, bro. Jadi kalau 100 lira itu berapa itu ya? Kayak segitulah harga, bro ya. Dan satu lagi, bro, di Turki yang nggak bisa lo tinggalin itu adalah manisannya atau baklava, bro. Kita beli sekarang, oke? 600 I don't know by what you how many boxes you want to take? I just wanna eat by myself. Yeah, eat by myself. So, ya, asal ya. Ya. Ini ada rasanya. Hah?
Manis. Mantap. Mix. Gimana rasanya? Rasa apa? Manis. Rasanya rasa buah apa maksudnya? Rasanya manis. Pokoknya manis ya? Mantap. Mantap. Apa kabar? Silakan masuk, harga murah. Harga murah. Udah di training. Selamat datang. Bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia? Malaysia. Indonesia? Indonesia. You Indonesia. Ya. Apa kabar? Apa kabar? Silakan masuk, harga murah. Kabar baik. Kabar baik. And then what more? Selamat datang. Selamat datang. Selamat jalan-jalan. Selamat jalan. Oke bro, kita udah beli macem-macem, udah luar biasa mantep-mantep semua bro. Di Turki memang gak lama kita di Turki sini, cuman ada waktu itu cuma ada 24 jam doang bro, cuman udah lumayan lah. Kita bisa borong macem-macem dan mantap bro. Thank you so much sudah nonton semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.